السوالف معقوب ماشي يقول لك شنو هذا يريسيس بس ironiquement معقوب dans le sens de côté de l'handicapé. Donc c'est un perspective belle تمام كان نرتهم التزوالة تنمية القرآن يدوز باي لسان رحمن سليمان قدو قاس تنمية في عقل الاستدلال في دوكلايكي تنمية في كل يوسن أرسالكي السلام باين أراو يرسم غفور أكيد تعدى المولود الوال غف في القرينة هيكل القرينة بتاعت الوال سمدية عن كيني كانت الهدوء سيسك في سوس الثمانين في سوس الثلاثينات ويسال السوري في سوس الثلاثينات سيني تازت سيدنا السنة إيه أكنت النزار يعني قدر دي فيها سكتايا ضويرة في السوق البنية ويت أنا غادي بزوري غادي زيد شكو في السوق البنية ماشي ديك الكلام اللي كان وسيلة ذا اللغة يدرسن السوداء سلك ثالث رفعي أسأل ماشي لكن استقبلت في فيالين تسوس المدينة شكرا نقول الوالدة أدرك كيكي في القرية في الجزائر أنا نستعمل أنك اليوم غير تفسد إبادة الاكسبرس التصميم المالي. يوم هما هو القرآن يوم القرآن سيصرف على الإفهام يوم مدرس يوم يسمى جرجات في الرسالة في 32 أنا يفكر أزال التجارين ذلك ثمثلي تقريب الجرجة بينهم تسير جرجة سكوتا أنا كان ذلك ممنوع سجل في الرسالة أنا قبل الزمان أنا عارف اسمي لكن أنا نفهم وشوي إلى جرجة تسيس ممنوع غف في اللي تسيس سوان سد مريشان فرانسيس أنا في الهرم قبل نوري وريح الساعة سد أصدر المستثمر المغربي الفقرة السوداء نزعموا في مناطق فليكسن نفس فرنسا اسمه يلين لريزيستانس الوطني الفرنسية زعموا هدف تتسع تنزل يجي توسد المند مستقلي من التبوت أتلاف تتوسد التبوت فرنسا ديك السنة 1920 سوى الملكي ذكر ثاني في الدين وكذا القرن يمش عمر وقبل تلاميذ تتسالي يسوي سيسن ليفرق البقاء على القرآن الكريم الثلاث نساء وقبل تلاميذ ويسمع لغة سيني في السعيدي
توجد الرباعية. ذلك ثاني اثنين إذا يرسم مثالي الحاج ملي كتوظف غادي يحبس وين غادي تدخل السويس المال ديال الحبس يكون مصري وما يبقاش يحبس لتا في السته تعرف اسم إيه ممكن يستعين في حبس اللغة الفلسفة لأن يجيبوا رسم أن إلا تستخدم الرسالة تفوق دونك تقولني إجرال المشاعر يوغا يتوازن يكلم هناك يسأل الحاج كلمة السلم الكبار الوطن التي بدأها زبرا الوالدين تلقى تيجي نفتح السلطة كنا نضغط في سوق التقنية ذكر في 1975 السيد البوليس ديالي صدق ديالنا خرق هدف يلها من السر أيضا قريبة أشكون من الخرابة وزارة تموت القليل من الصيف تموت القليل من أيضا قريبة أيضا ولا الشوارع أيضا ولا لبس أيضا ولا تبقى قريبة أيدي إلى يكون مسمى نوزل السوي طبعا كلمة من تاز إلى آخر النادي خاف في النادي في النادي خصوصا يفرض النادي نفس الكلام ذلك يغنى بالتالي من القرآن ذلك في الكلام من القرآن يكون اليوم دي ثالثني ثلثات المطلقين أكل السير ديدان تشويع العرش إيه ذلك الفكرة اللي يفهم يروح مكان يتورز غير يتوضع من المغنين أطاس يوين يوميا أنا سيبت الكتب من الذي كيف يسمون توشرين بقال كان ذي السجين اللي في الثانية لا يخص يعني كلمة ذي بقال يسوى لندوك عرفوا من الثانية في الإسلام السنين الذي يسمون غاد ثاني من 49 عندما ذهب ذكر النظام إلى سنين الشام بدأوا عليه باكيت المدى باكيت ميقات عمرات المدى إديغن ذي الماس نولو ثلاثات نتجيد ذهب ذاكي إسواسن سلسلة إسواسن أدلاف ذاك تولى خاف مي يستخدم تقبلوا فلسفة التكليف الطبيعي التكليف ذهبا أن الكتب الزملاء ألاف ولهم المناظر أتلاف ذكيين هنا أبرون الصناعة أتلاف في هي أبرون الصناعة أكثر التي تكون 62 أتلاف خاصة بالبيوين إلا يستخدم روش دوية ذرهم فكانت النظام يغرق في عيد توسن السلطات وين قار 1960 عندها يفتح الروس في يغرق في
يعني زرعت سكوكار نربعليا المثل ني المثال ذاك سكوات الليل السبعين أدناث نفود كان يرياسة مقارنة نتكلم الإشبال بالقصد ذاك 76 أدناث داغن فديات يتوسل لكي رفعت الدول أنت إلا مسيس الهارون قسيس الناس مجبر سجيفي أدوية إيه أزهار تديرين كيف يدري وكوان تيكي على في الصوت قال تفسود نتمايلين السنين يكتبوا وسال يبدا المولود اسمع هذه الراس ديك السلاوي نحس له تيجي القرار تيجي ديك السكرنا تيجي يكتب ثم الخبريه الفكره هي والنغم يتيك التليفون ذي سفرني نسيك يدي السؤال يتيك دوك مزيود اشوف كان دوك سباس الثانيين ذي يزوران يقدما فوق القرار ذا دوك سباس 81 19 جنبو 1981 أنا نفس سوانا ذاك الكيف يقرفدن أنا نو سيسمس ما راد ندوك بزوجي داغن ديك 85 30 ساعة يزعفوا المبدأ لو الشرط العقلية عقلي ذاك أرى دياوين في ديالين 85 خاصو لنا في الصغير في الصغير درسنا من كريز ايكونوميك ديك ثالثين يقول لي غير زميلك باش تعرضوا ايه هي ثاني مجلس علي ثاني مجلس عفوال يديوي فوزروي سمتا خاطر يصطاد محسوب امشي ديول امشي تدول نسنكريوين قسمورث القبائل السمتا دونك أين فاش يحس ومدان داغن سي les tortures qu'il a subies en 2001, après les événements de 2001, c'est douloureux, c'est franchement malheureux d'entendre ça. Iwan qui est censé seulement enseigner. Donc, باش بنقران يمي مازال RS Hussein مازال العباد ils subissent des atrocités خاطر تميزن différemment خاطر ça une vision beaucoup plus constructive خاطر il dénonce il dénonce l'arbitraire, il dénonce les injustices et il dénonce l'inquisition justement voilà donc je tiens aussi à saisir l'opportunité pour exprimer notre entière solidarité avec notre ami Saïd Jabalkher, qui est condamné à 3 ans de prison ferme pour la simple raison il a dit haut ce que nous pensons tout bas. Il n'a pas تمييز et ند أين يتميز فينعنا Saraoussam avec laquelle on vit quotidiennement. L'islam, en l'occurrence, on a le droit d'avoir des avis, on a le droit de critiquer, on a le droit de le refuser carrément, on a le droit de tout, on a le droit de le bannir de notre société. C'est notre intimité, personne n'a le droit de la partager avec nous, encore moins de nous la dicter. Donc,
à travers cette tribune, j'exprime mon entière solidarité avec notre ami Saïd Jabalher, pour lequel je souhaite une justice, voilà, parce que transférer le débat d'idées de l'université vers les tribunaux, c'est vrai. Il n'y a pas plus pire que ça. Voilà, donc, donc le débat est ouvert, et il peut donc d'aller il peut lui poser des questions. Sinon, je vais commencer avec voilà, le livre, donc je ne l'ai pas lu en entier. Voilà. L'usage de certaines lettres, particulièrement l'usage de la lettre B et V. Donc, Thesworth, c'est il a transcrit justement ce V, B. Il met le V et le B, donc égard le zizar. C'est un problème. Il n'y a pas de ذكور. On ne le trouve pas dans d'autres parlers amazigophones. Donc, il a le phénomène, le V et le B. Mouloud Mamri, il fait guerre imsli, et guerre imsli azmza. Rasula, Ali Behout, il a laissé cette Thesworth telle qu'elle a été écrite par Al Saïd, il n'a pas corrigé. Est-ce que ça a un penchant vers le V au détriment de la règle grammaticale de Mouloud Mamri, puisque ça parle de Tachir et Nazir, c'est oui, c'est là que غادي يفرق مدان قال بيع وكذبي ثم ما لاسي ثمن تسرتيد لدادك شو كان النار تسوعت حرشوت الشط ذوك اللي غاديك تسكليكي عند الزرام ماشي كان هذاك يقول باع وتباع ثلث لقيتو قالوا شتا إهين الناد نرجو نيف نرجو على كاسي دركيان خاصو لما برا برا تيريكي سود موصيب كيغ دك سقداش نفي استخدامات ولو شو كان ذكي إلا وندا ولقى قريب ودي في غاية اسمك قضية كنا ضربها في نشتكي كنا ناوي لو اس بي ان الى قناه انكس تزوار النظام لو كنا نسكني الى هذا وتسمدنا لو اس بي ان السارة مزوارو يديوبي اخذ مغضغن يتوقدل لافون ديديكاس كيف وغادنا نشتا كينا راكي ثلاث ديال تنسيزت نقول قال ديك خام المولود ثم عمار دي زوزو كيف ذا غف تزوار ثاقي خاص معنا سرسغون قال السمانه وقبل السني لو ديلي ني هذا دو ديبو لو ديلي خدمت لو 12 جونفي يناير كاين سرسغ لو 5 جونفي et ben le dossier a été rejeté. Ça le cachinès le 14 janvier.
qui est né la fiche d'inscription signé sous possible le 5 janvier. Il a été rejeté à cause justement de la préface. Donc, Machi, que je ne l'assume pas, mais pour toutes ces raisons que j'ai utilisé le B. Et, bien sûr, la préface al-Farhat, je n'ai pas le droit de la toucher. La parole est à vous. Pas trop. Toutes les escales les années 30 الميدس وكان كل يوم ذيك نوع هذه كيمشي تحكى شاك اسكال اليوم بالليك إمازيغون ديما خسرون كفادوك. Vous avez cité l'étoile noire africaine qui a été créée majoritairement par des Kabyles. D'ailleurs, il y a un historien français qui devait dire il ne faut pas l'appeler l'étoile noire africaine, mais plutôt étoile des Kabyles, je crois, si je me souviens bien. Mais معليش. Mais Salih Hadj n'était même pas membre de l'étoile noire africaine. C'était Aïmash Amar qui présidait la destinée de l'étoile noire africaine. Mais pour des considérations, d'ailleurs c'est un ex-communiste, Salih Hadj. Mais après, depuis sa rencontre avec Shakib Arslan, petit à petit, il est devenu islamiste. Vous voyez, d'un extrême à l'autre, Ouintid pour des considérations politiques, afin d'arabe. Donc, peut-être il aura meilleur. Tout que déjà, premier échec. Elle allait un peu plus haut en 1949, avec ce qu'on appelle la crise berbériste. Comment? On va reprendre les mêmes termes. C'est vrai, c'est une crise anti-berbériste, c'est vrai. D'ailleurs, Aït Hamad est figuré. Avec toute l'intelligence d'Aït Hamad, il s'est fait avoir. Souvent-il même, c'était lui le président de l'OS. Souvent-il. Donc, deuxième échec. Deuxième échec des Kabyles, toujours. Hein. J'utilise le mot Kabyle parce que c'est des Kabyles. Ouednali. 1er novembre 1954, il n'y a pas de la question berbère ou léchite. Hein? 20 août 1956, kif kif. Donc en 1954, c'était le troisième échec. 20 août 1956, quatrième échec. À Ramadan, avec toute son intelligence,
a exclu la question berbère. Il a ordonné l'exécution des. Comment? Il a ordonné l'exécution des. Oui, des berbéristes. Il a ordonné l'exécution des berbéristes. Il a tué Doudou, si je me rappelle. De Naï. Et pourtant, maintenant, avec un recul, on peut dire qu'il il a retenu un peu les leçons de 49, de la crise berbériste. Mais oui, l'essentiel, c'est que la question berbère en 56 a été exclue. On arrive à 62. Coup d'État, premier coup d'État algérien, enfin c'est le deuxième coup d'État, parce que le premier coup d'État c'est l'assassinat d'Abdalouda. Puis la mort d'Abdalouda, ce qu'on appelle Medania Machia Askaria, oui. Donc en 62, un autre échec. L'armée des frontières a réussi à faire un coup d'État, ils ont pris le pouvoir. Ben Bella et Boundia. L'affaire Ben Bella et Boundia, ils me donné les trois, bon, ils sont deux. Youl, politique, il a besoin d'un militaire, donc il a besoin d'un politique. Le militaire, il a besoin d'un politique, il a besoin d'un et toujours le Kouaïl paye les pots cassés. En 62, 63 avec les Kouaïl, la même chose. Avec le FFS, la même chose. Il y a 300 martyrs de 300, c'est tout 400 martyrs Gralin. Gralin, c'est l'affaire de l'FFS. Pourtant, ils n'ont rien gagné. On continue, on monte dans l'histoire, on redescend plutôt. 63, c'était, bon, 90 ans, Tafsouth et Maziran. Tafsouth et Maziran, c'est suite donc, à l'annulation de la conférence de Mouloud Mamri. C'est ce qui a fait déborder le vase. La première marche après l'annulation, c'était le 10 mars. La première marche, c'était le 26 mars 1980. Bon, au niveau de Ouadaïssi, il y a eu ce qu'il y a eu. Un bad, le 7 avril. Le 7 avril, c'était la marche. Il devait y avoir une très grande marche le 7 avril. Après, parce que l'histoire, c'est-à-dire pour la question, pour donner la chance à d'autres. Je termine. Non, c'est pour rappeler un peu ce qu'il avait dit. On a rappelé, je termine. La question elle est très simple. Le 7 avril, ça a été dispersé au niveau d'Alger, Fouad le 20 avril. Bon, le 20 avril 80, les choses sont claires, mais toujours il y a eu échec et misère. 80, 2001, alors 2001 n'en parlons pas. RSA, jusqu'à aujourd'hui, nous constatons un peu notre échec. Ma question est la suivante. Donc avec tout ce cheminement, pourquoi, lors de toutes ces étapes, Akhmeili khssar grave? Boumela, la dernière fois, il a dit, on lui a posé la question sur les 128 martyrs de 2001, c'est le détail de l'histoire. Normalement, il devait être léché, ce bon nom-là. Il devait être léché. Le Pen, sur les Allemands, les fours crématoires allemands. C'est un détail d'histoire très banal, les Juifs. Donc, on n'a rien fait.
on a toujours traversé des étapes sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. On accepte notre sort. Ça fait bientôt un siècle et nous vivons toujours, et nous passons d'échec en échec. La question se pose comme ça. Est-ce que nous continuons à vivre ces échecs-là, y compris avec ce mouvement. Aujourd'hui, le mouvement actuel de Hirak, ce qu'on appelle Hirak, on l'appelle mouvement révolution des sourires, révolution blanche. Ça veut dire, c'est nul. Bac blanc et serail, bac blanc. Hein? Une révolution des sourires. Ça veut dire on danse et on rentre chez la maison. Une révolution pacifique, oui, mais une révolution du sourire, ça fait mal au cœur de rappeler ainsi. Ça fait mal au cœur. Maintenant, voilà, la question elle se pose comme ça. Si vous pouvez un peu ajouter quoi que ce soit, je vous remercie bien. Et excusez-moi de... Surtout, il faut essayer d'être bref parce que Mazal a le programme il est donc je pose des questions. الزول الأول كيستيو ديريكت أين تحكي عن الجزائر وين يفعل السيا نكادر واحد ديريكت بس ذا شوت وزكا يقبايليا دولة عنايا وذا بول الجزائر تاهي لا كيستيو Pourquoi l'accumulation des échecs aiguës incessants, répétitifs à chaque fois? Il faut bien que نعدد قوال ذك والزرارة كانت ديالين سك ثلاثين زيكا المدرسة نتسافر توجور au centre نتديانت ناخذ la stratégie ناخذ la réflexion أدنى وقبيلي et que أثقارا أستحشن داوي ضرن eh ben il faut qu'il cesse de s'occuper des affaires des autres. Il n'a qu'à s'occuper, il n'a qu'à balayer devant sa porte. C'est très simple. تضري أنا ديك سكواسنين 90 سلمك لا فورمول ني نروح عند نووي وهرني وين نقدر الميزان. Et donc là فينا الفوق ساسس. درا الميزان سامة ولا الناس وهرن سامة ولا الناس. Il faut mettre fin à ces échecs de cette manière-là. Aussi le devenir de la nation kabyle dans l'espace algérien. C'est ça. Sous l'égide de Dieu. سيدي بار يومين يعني شغل ولا غنزي ان النوض ازكى تمرتو قبيلات كريفاس نسي لا ماشي كريفاس ماشي داو الشلاط ماشي داو وزابلو بيض تا كيف تستبرز داغ سوى وين يبغى كان انا هذا يسمع عراقنا هذا يتسوي نور الضرور هذا Bon, je vais vous mettre أسناني تنمرت إدمتنا علي بالهود نشوف يسك رونا تغل دونك بيت بدوس تسليما عزم أوشنا ومقران باسكو كاين يشكرون هضر بزاف من الخدمة ولاش
تبحر جدا كان سيتادير أما كاسين سليمان عزمان من الناس تبحر تبان ملي تشارجيش تجيكان ملي تواخدم يفرق باسكو نديو في هذا الطريقة نكلي تسيد تعوزو ميم تجميل مرة وإذا كيكتبان يتسارون أمي قبضنا علي بالهود إيويا تكتب القبايليت باسكو إذا كيكتب القبايليت ولاش جيستمون تايت لا كيستيون اللي في ابري ميم ابري إيواش نكتب السفلي النظام فاسون كنت نروح يوث الناس تسليمان أويدي جبد الأقلام إني ثيد مدورة أو في ذاك يقور زمان الناس اللغة غير غطا أمي كان ربي تحقرهم توعزلت وغادي الريف ياكل ضيور بالخلفة حساس المدس مسولا كل يوم كان يتسيغر طيب أسنا التجميل داغن إماس بوليفا دا مزوار مش كروع أي كتبان أدريس أمزوار ستقبيليت ستلاتينيت بيان سور أنا كتب ستلاتينيت أفا دابري سميت خير الله سيقرني كتب ستفينا مرة بورتون حتى نجربنا تجاك المروي ديرا ستفينا يواني تصوات ليش الناس مرة كان بغاني تقبلي ثلاثينيت دايني بانا دير مولود يكتب باغي تمر يكمل سمحتي ما طولها دونك دير مولود يكتب ثلاثينيت دونك اما كاسينا بون كاين غور منطقة إيواشو نكتب بورتون زبر يكتب ستقبيليت إيواشو تكتب ستوثلاين نيطا اما كيس موحيا دابري موحيا وقيلا عطيت كبريت يوفيون كتاب الكروي لا بوبيل مرة تسحت تقصدني يخزر تشوف يوفا سي بلاطون سي الفيلوزوف غريك يسخط مرات دير موحيا توجور لي كيريو لي ديتاي دا شو سميس ليفر ديالك لا بوبيل سي ما تيفوكس القرا باسكو يروحو شي يكمل الدكتوراه يوفي دي ماديس الى تراديكسيون دونك يبدا يترادويون قبايليت واش يسفهم القبايل سي سا ميم الناس كواليس زرع توليو الناس اوليو دي تبردي الطنه يدندور اش ديك الكتاب روحي غور لا كراك او يدبر كاكم داك بديت قبايليت او يديت قبايليت نفهم الكلمه دونك اشوف الدليل بلا يطول اشو البروبليم جيستمون يواشو مالغري اسا دينا في بارجون كلوداش لا ميتريز ستروميت نيغسي استعراض نيغ من روح نكتب ستوثلين نظام ستوثلين مثلا لعمك مش عارف سي دا بروبليم يكون شا يواشو جيستمون ولاش سيت موتيفاسيون واشو ينارو ستوثليتنا ثاني ميرسي زلفلون ثرميرث وزاير سن اللي غادي زين ثمديت وسا ثرميرث الدالي ذا سرايكس وزاليس تراكيس وزاليس اسميك يوراس يسكيل النورو ديك مزروي تمورتا قبيليت ستينا دالي يلتم ليليث يرمى لي سوراي يرمى لي دوديس التقاليد وستقسيغ فزريين أمشي وفدالي النار نتزريين لدغامي ورست قبيليث أي دراس هالناسي بردان أي درا أن دايرة سنانا ثانميرث دونك عطيني رزان يواشو القبيليين سمية فان ثيران السفليين النظام ماشي السفلي ثلثن وزن على الدرا ديك كانت شو كان انك يعني رزان استقينا كان ينس تكين زبية
أكنيسينا الموهوب عمروش السكينة كان يسنى غدا روح لكن كان يسنى السكينة كان يسنى غدا روح وإذا النظام ترى وكذا وكذا جدا أوان أكيني أشكو ولا شي مغريا استقبيليت أكيني أدليس أراد تعرض استقبيليت وريت نزارة لكن ناس تقسي تمدو ذاك النظام إي مغرينا كنا ذا شو يسن تمدو لا ترى ما إلا ويسن داس تقسيت في كيغا ماشي بحسب ما إلا استقبيليت نتمدود أين يفران ان ترافاي دو كاليتي كي يبغوا يلي ويقول لنا لا فلاس بالسيف ذا القديشني راه نديوان غرسان ما إلا وث كان تعدد يبان كان لو كان يمنى إن يرزان وكاد ما استعرفتنا فرانسيس تريد تسكل كي لقنا محسب ماشي في وذمك إلا ميورا لأن وكاد ميورا بغروم لأن وكاد ميورا نمنوغ لأن وكاد عضيد أكيد في دارك كي ثورة سؤال متاع دارك الكوال ف سمعتي كان عاقل كان دانو الكوالني أمين زاوي أبروبو la crise anti-berbériste en 49. Il a nié carrément le paramètre identitaire de la crise née, Ismaïs comme étant une crise de pouvoir. Point. Et c'est grave. أكن بالنسبة لنا النوير يونا ميجين ويا كميجين أذرون فرانسيس pour des raisons ماشي كم دي تقبيليت لكن pour enchaîner هكذا وسقسي نظن في ليديسيون كوم سا خاصو لما سكلي اعداد دو ولدكس عندها اما تيزلي ثم ذليس ذك يدلس النخ ذك منوغ النخ كان تعكزينو غف يسعكزن يمغنس ني بوليفا ني معبري ني فراو ني جاوت ني ابكات مغلق كي يميوري ماشي الويكاد يخدمن سلقديش اسكلا المسن هكا كرا محسب ويسي بنا الصرايات ناكا سخدمنت اكن اتفكر تايت ومنوخ اما ذليس نغما تزيد فين يعني تزريكت يعني ولا غير هذه فرق بدنا فايضين ذا زرناك بالدن امارو بس السقبيلات خاصو لما يعني قرح الحال تكونيت ماشي داير الساعه الماضي امارو تخلصت تغليت تخلص ضد لي سينك ويا ربي مدينس ارنو غارس غامات ارنيضاس في مغنس دونك غادا فوكتي بورني سود دونك وليد ديالنا بدا اللي كلش ذاك يوي تهث هكا بسكوا سنين 8 هث هادي فلاكي هادي فلاليون ذاك غندا نظام غير مود بسخميرات تزريفت يودلس نتقبيليت هكا بديت في سنين 80 ديك الشناثاكي هذا السلام سكتناكي ديك يدير لي زيديسيون ازواو دي لي زاني دو 80 لي زاني 80 لي زيديسيون ازواو والخدمه نتاعها كنا تعمرت لي كاس نرجوم مي سي بور الناس ابورتي اون ايد الناس الى ريفونديكاسيون identitaire. Et pourquoi pas ce qui من عدا نخدم السوري في النظام نقول ناخذ هذوك قلنا للديره ايوا شو ولاش وتستغل التسليره
تزريكت أكن أتفكن أفوس نتلت يميو خاطر كثر كثلاث غنيت كم كتبان تساكين في بورا غلقا تكويثا أتولد باغ اكزومبل لي بري كي خاص ولا ما سامبوليكا ليتيرارا كي كلي ولاش يتقبيل ملان ملا كان كي شغل تيك الاركان تمسيز تكيد هكا تلقى دوك خامن يدرس في الاسم دال ولدات معمر on rejette un dossier de participation à un concours parce que le romané il porte une préface encore نيون ثلاثين السلاسة يمد يتسك يومنو غيدلس يثل اللي انتخب عليه تنتبس الزوج الأول سلوسية لحقت شوية مورطة قوانين طوطان قبل Pendant ma séance, ce qui m'a poussé un petit peu à intervenir, j'ai entendu un discours pessimiste. La solution, il faut aller se suicider tout de suite. Ce n'est plus le verre à moitié plein, là à moitié vide, c'est le verre totalement vide. Alors, est-ce que les combats, est-ce que c'est pour lui? Je vais me retirer tout combat, que ce soit dans le domaine politique, syndical, voyez, toujours s'il est fait, il y a toujours un résultat, il y a toujours quelque chose qu'on gagne. Soit tout de suite, soit par la suite. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus cultiver l'espoir que le désespoir. Par rapport un petit peu à la question sur le problème du lectorat en thématique. Un lectorat, ça se forme. Il faut que la langue soit généralisée dans le secteur éducatif, dans le mouvement associatif. Un lectorat, ça se forme. Et par rapport au livre, le livre n'est pas encouragé dans notre société, dans notre pays. D'ailleurs, vous le savez certainement, c'est le produit le plus taxé en Algérie. Le livre, il est plus taxé que la bière, que le vin. C'est pour donner l'exemple, que la cigarette. Des jours, Ali parce que c'est quelqu'un qui a essayé de former justement ce lectorat, puisqu'il a enseigné Tamazight et tout ça. Des jours, ça me fait mal de dire quelque chose de négatif sur un grand monsieur comme Emile Zéou. Moi, je n'aime pas qu'on critique les gens qui travaillent pour justement cette langue, cette culture, pour promouvoir le livre, etc. C'est la deuxième fois, Zahra Salali, qu'il est attaqué. C'est pas normal. Bon, l'autre qu'il a déjà attaqué, Hamas, les points sur les icônes dehors de Shahid. Il était directeur de la Bibliothèque nationale. C'est le premier qui a ouvert un grand rayon du livre consacré au livre amazigh. Dans ses écrits, dans ses chroniques, partout où il va, il défend cette langue et cette culture et cette identité. Je veux dire, 1 milliard de حوايج العالم. أنا رجل اسمه une petite ville qui est Kadiris. Il est placé avant le mot, après le mot, c'est Niwajou. Il faut positiver. Je pense que c'est ça le message. La question, voilà, chercher dans ce que j'ai dit, voilà.
Je pense que nous sommes dans un café littéraire. On a le droit de critiquer Amin Zawi. On a le droit de critiquer Mouloud Mahamadi. Matou, toute personne il est critiquable. Comme on a le droit de critiquer Mohamed, Jésus, le Dieu. Même le Dieu, on a le droit de critiquer. Et ça, la liberté d'expression. Il n'y a pas de limite. Il faut casser, il faut tuer le père. C'est ça. J'ai une question sur 2001. À votre avis, qui sont les responsables de l'échec 2001? Merci. الأول سقسيو وشو قبيل اشتغلنا أمزر بين قبيل فاطمة ثم الشيخ أحد مقارنة حبسن لنا الدوت نمزر كي سقار البوندي دونر عشق البشير ترنس البوندي دونر دونك فوق l'histoire ورزق البشر تقال ديريكت مع المزيغ تجن أمزرو بنت قبيلة ما قبيلة دويرة سقسي إيوا شدو منزرو بس قبيلة أما إدو تما ورزق البشر راه تيترن سامبون دي دونور سيناث نكيزن ديريكت مع المزيغ تشوم ثا قبيلة المير Le hub, ça fait plaisir à ça fait longtemps. Donc, je n'ai pas formulé de critique. J'ai repris exactement ce qu'il a dit. La lecture Iskhadmen Irkouli et Amin Zawi sur ses propos, la question néo-anti-berbériste, de la falsification de l'histoire. Il n'a pas à s'immiscer dans cette question. Donc j'ai repris exactement à Chouidina et c'est condamnable. Ou sinon, il est ce qu'il est. La bibliothèque nationale, le rayon, c'est tout le monde qui a vu ça. Et il y a aussi Adar de Mawel dans un livre préfacé par Farhat Mahani à la Bibliothèque nationale pour te dire le roman Haïki. Nous nous disent d'ailleurs la préface. Ou sinon, on n'aurait pas le ESN. Les responsables des échecs de 2001, vous allez voir comme ça d'une manière générale. Voilà, donc d'une manière générale, donc, la réponse est chez les dialoguistes. Nazara Belli compte déjà le fait d'aller en négociation en grillant les préalables tracés par le mouvement bien avant, les dialoguistes, les anti-dialoguistes. Je pense que je suis clair dans ma réponse. وشنو في رانو مزروي الشيخ حداد المقراني فاطمه سومار سي لي بوندي دونور رزق البشير احمد مريد je ne suis pas historien voilà donc طه الصديق لا نو قاعد يقول في السنه يعني
Enfin, donc, c'est une question, je crois, au niveau des historiens de faire le travail. Donc, il est peut-être que, bon, que nous avons que le système éducatif, des choses, donc, il les annales qui scolaires, donc, lèche, effectivement. Mais bon, vous allez voir, donc, pour ce qui est Bachir, ce ne sont pas les historiens kabyles qui leur ont attribué le nom de bandit d'honneur, mais ce sont les Français. Donc, mais l'homme, Matchif Wigdi, Namzrouin, des bandits d'honneur. L'homme donc voilà, ce sont les Français qui leur ont attribué les noms de bandits d'honneur. Sinon, il a consacré carrément un roman historique et Hamdoumri. Al-Bachir aussi, on a quand même écrit un peu sur sa vie. Bon, je l'ai rencontré quelque part. Et ils ont été repris dans des chansons. C'est quelque chose, c'est de l'écrit, c'est de l'histoire. Et il y a carrément Hamdoumri, aussi. Donc c'est une manière de leur rendre hommage, de marquer de l'histoire. C'est une autre manière d'écrire l'histoire, même si sous le nom de bandit d'honneur, mais plutôt des gens qui ont honoré justement leur combat, leur engagement. Tellement. Alors, dans ce qui est juste deux questions. C'est pourquoi, à votre avis, l'enseignement de Mazir patine? Est-ce que c'est une question politique ou est-ce que c'est une question de refus tout simplement? Parce que bon, si j'ose quand même donner mon explication d'après mon analyse, c'est plutôt un problème de caractère à utiliser pour l'écriture de Mazir. Est-ce qu'il faut l'écrire en tupinaire? Est-ce qu'il faut l'écrire en latin, en smamrit? Est-ce qu'il faut l'écrire en arabe? Est-ce que ce n'est pas parce que déjà, moi je pense, à mon avis, c'est plutôt parce qu'ils veulent l'imposer en arabe. Et en voulant l'imposer en arabe, c'est nous imposer à nous d'étudier l'arabe malgré nous et au détriment de Mazir. C'est-à-dire, un mural beaucoup plus fort que l'arabe, extrême de Mazir. Puisque si on revient justement en arrière, on se souvient de l'ordre qui a été donné de l'arabisation générale, enfin dans l'administration en général. Certaines mesures. Donc, on revient pour l'écriture de Mazir, c'est arabe, et pas plus loin qu'il y a à peine un mois, même les enseignes des magasins, il faut les écrire en arabe. Que c'est d'autres langues, ça veut dire que c'est en arabe. C'est clair. C'est une mesure. Et cela, donc la deuxième question, et vous êtes donc un peu connaisseur en langue de Mazir. Est-ce que l'enseignement de Mazir qui se fait dans les universités, est-ce que c'est un Mazir qu'on enseigne ou c'est un qu'on enseigne? Je peux quand même aller encore plus loin pour expliquer ma question. Est-ce que en enseignant la Kabylie d'Amazir, donc vos étudiants la Kabylie, si jamais ils se mettent à parler en Amazir avec les étudiants d'Oran, par exemple, est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce que c'est un langage courant qui va se passer entre eux? Voilà, merci. في السقسيم ديالو ما غيواشو أسلمة تمازيغ يشدو يتسنكرفاف
إذا كان يمين سك 95 يعني اسمين غير ثالوث ثرا نسى ذي ثلاث إمرني تشو كان شكو السكة السنة ديالنا دفير 95 ورانا غير بالليل كل شيء تواخدم أكن السكرفن تيكلي يوصل الماء ذو الموت أدينا غنتقبيلي ذا شكون منا غنتمازال غنرتشبكو كاع منا غنتقبيلي محسوب ذو يعني كان تموت في القبيل شكون ذا النظام نسعى دوكا لنا يغدي بلان ذا مكي كتدو والموت ذو سلمد قالت الشارع كانت مزيغ في ثمناضيني إلا واندا ذا الشطح كان إلا واندا ماشي كان ذا الشطح مشى ذا السوايع يتمودون يسلم هذا النظام وكي تدي تيناكيين يضران أكان يسلم هذا السن يقضي حكام أمك يقدا والموت نتمزيغ ذيك ثمناضيني دونك il n'y a jamais eu de volonté politique de façon à prendre en charge la question qui le troisième. Bien au contraire, Tcheparachi et Igondin, Siatsia, Akin, Ayagir Ok, Akin Ugoren, Idren, Nismaden, Netmazir. كان يعني داير يتوسن كيكيوك عينانية مش داير يفرنا تكسن السر مرام أدفض أن مهل غرباز يعني كالكونك ديريكتور ديكور أرى أي قبل النادي السنين دي ديسبونس إين المذن أكن وقرنا ديال دينا في الشعر تمازيغ العيب ام القران انا كومون اس تو سا ا ايتي توليري اتزرم لي زاني 95 شو لا سيتوياسيون يدرن يسلمدن اسكو سافيكلت سون زيتر جامي باي انف لي زانتيميداسيون الا داخل لي غربازي اي سا نا با سيسي الثورة اللي نسلم هذا كي ما نسلم كي ثورة تمازيغ في 48 الولايات يقول لا انت كنكس الا يونس المد ديك غليزه هذا كاع انت واش الثروه انت لو فدينا استخدم دي بيتيسيون هكا راه منسون القرار ولا شتا بزاف هذا زعما كنسد اللي يسندي يسعى يوم المذكر دونك كونكورن لو كان نستثني دي يحسبوا مذان هذه هي ماشي الكلام دونك لا بريز اون شارج دو لونسينمون تمازيغ n'a jamais été pris au sérieux اي كي داينيد تشيناكي نتفكان يسلمذن اكيد دونك ديتمور في القبيل لا اونكور دانيرو لا قناه البروك ديما دي رونسينيمون تمازيغ سي ان كونسيبت كي نتا با لا روتان نسن ديك تزواره دي 95 البلاد كي كاين وتمثل ناضي تركيين دي شاويين دي نظاميين ديك سيارتي مناضين اسمي لكل يغال يليون ديك ثمناطينس يليون يسخاص تمسليت نتمنط نيبس دي تمور في القبيل صارت قبيل نتسالو تسلاتينيت ديك تركين صغار نتا تركين تسالو تستيفينها ديك شاويين ناضي مزابيين كيف دابا هاك نهضرنا روس تسالو تستعرف هو ياسر ونكون ما سلطني داني هو يانا دونك اللي ولا دي دون زاد بورت بخامس لكن كاين
دونك تدمج نون يكون ديف كان تنزوف هي هذا سؤال ديال الكيستيون باسكو عليه سؤال ديال انا ميدو ولي دي مازال زوج فلا كان عليه زوج فلا المره تنبير فريمون شرح قضيه فيه شو رايك تقصير لاني كده صافي 2 زون 3 زون دخلنا dans le témoignage Israël Hitch avec un enseignant palestinien Gravaz Tizirni. Vraiment ce témoignage devant le public. Merci. نادد قوالس قال لي ما كنت ندخل مع ثاني الاثنين في السوق تباركانت ناخد امذان حسب ما رايلي واني خلصت وغالي زوار السويدين انت تجيب من نغ ردفي اكيد جوايي ترى قال يوان دي جاني نثر وحديس البغري شديني يوان ما يجرح اكا اسمك ثاني رمضاني يشد تسريد كيغار يميتني ووال غف والمودوس ذا سلمى نتمازيغ ديك غرباز هكاك كي خدمة ثاني ذيكي هي ضران عندها تزرد تكسل السر الرقمات وزير غير كاس تيدي السنو مدان خاطر اشكو تورا المران بسرقام قالنا المران بزقد وقوال ذات مثنين لا يبسات كسي يبسات تجر يبسات تجر نادي مما يلا ذيون ذا فراني انا كيردمن دوك خالي وذا دي ثبساتكي انت قبيليت دوك غالبا زند الليغ السلمى ذا الا يون فلسطيني ينا يورش فاطمه سمر ولدت كلاب غالبا زنوك يسوسن ألا نكيد ندخل نغاسيه ثالثتكي واستسمع ورد قرار أخيرا وولنا بكمي شو دايدس شكو مي شو لادمينستراسيون أكيد تسد ميالينو ميالينو كونتر c'est-à-dire je me suis retrouvé seul contre tous. Et l'académie, et le ministère de l'éducation. Et même, et c'est le madame Tmazit qui devrait être censé être à côté de moi. هذا الوهاب تشوف في الدوكلة تاع النوتيس تمازيغ سيني في الذي بقيت دي تيزي دي بومرداس ان بو بارتو الا فرحت محدث في السنة السنة يدي بدل ثمانينو بثلاثين دوك ودوك هضرا لينا في بريبراسيون تو جوستومون تقصيتها كي كاديكس إبا أوكي وكيس وضغط مقورة عندها في وضع جنوي دي تيزياني لقاتي داول دي طونوبيل ألا ماذا ليكول اللي ثم دي ثلاث سنة ثاوي خاطر دوكا دي فاق دوك بريدي يمزل سي تقصيتها كي في وضع قريب سكتبا ولا عرفات البقات الناس هنا 900 مقجن كاع واحد تسوي ميم المينيستير ولا دي زافير المجاهدين اوسي كتب غاسل اوكي يعني ميم لا بريس اللي ثلاث ثلاث كوك اي با ذلك كي مسوي retrouvé encore une fois الناس ميتينيي دون دوطر ناس ديتابليسمون اكن ثلاث سنين محسوبه تسعه لاكاديمي انا سي كي مازال وريتها براتني عند لاكاديمي الوقاتني لو ام سي بي كيف كيقول لك الا ولد علي الهادي يقول لك دوك لي
دونك روح ندار ورينالي دونك رون شارج سيت كيستيون روح تغلط انا ساخدي بك من بعد نكوني انا ثم جيري سا لا نسمع انت مزيان يقلان ديك تبليديت اسمي نجمع في ثاني فتاكين مزال ويقال الدراري ويقال يموتون فرحة الشلموني فرحة محمد ويقي موتنا ثلاثة درويت ميلان ويقال مازال الدراري اسمي نجمع في ثاني انديلا لهادي ولد عليه وراح تغلط تخدم ذنوك كنت ورا ديال اندكس واكين وثنتناشر ثاني كالخ ولا تخدم واحد يوصل لنا برش كاني دارت ولا درتي سي لاكاديمي عند او اقلين دو غربازني تيزيرميف دونك سير اون ميسيون دونسيني لا دو دوني دي كور تمازيغ بوان بار اين يضرون دوك غربازني او كيخطاي جو دو ريسبكتي سا على لا سينو سي هذا تدبير Donc, vous avez amené ça avec les Ougen Nivelisen, mais il n'a pas en attendant d'avoir des dédicaces, donc il se fait qu'il a Djewing, ça rejoint dans SNES, voilà. Ah, c'est que qu'est-ce que la guitare ici? Voilà. Et puis juste après le chant. أكواعث مثلا نادلوي كان يوث التسليت هكا كنت ترزفت كاني إلا قد نروح أبريد يظهر الشد دونك تنوي كان كي ترزفت غسحرني ربع الحيوض غسل بين كتتولي غسل بين كتتولي غسل حذاء أيدي صور غسل الشظوف ذويغ منني تسندات الحوض منني تسندات الحوض أسنيني نكيني ما تعرف ورستي
ورستيلي غوريتيلي ذي نسلم ما يهوين يثبغو ذوني تسنقل صربي غافو ذي يسوي نكيني ما جي عرف نكوى وذا مزيغ قبايلي نكيني ما جي عرف ورستيلي غوريتيلي ذي نسلم ما يهوين يثبغو ذوني تسنقل صربي غافو ذي يسوي نكيني ما جي عرف نكوى وذا مزيغ قبايلي الجنان مغلاق زمانك كلشي خلاق سنفي فجرة هذا حمق يتشلخ ضما ولك زوران بكرة الجنان مغلاق زمانك كلشي خلاق سنفي فجرة هذا حمق تشلاخ ضما ولك زورا وليندف ثاسة فلاق ثيرش ذوك خرفة عراق الميف بورثين يقل يشتاق يفترو لا ذي ميغم نكينين ما تجي ضعف نكينين ما تجي ضعف ورستيلي غوريتيلي ذي نسلم ما يهوين يثبغو ذكوني تسنقلب صربي غافو ذي يسوين نكينين ما تجي ضعف نكوى وذا مزيغ قبايلي تجران الليم في نمول سنة القيم تحشى الثوغال تزاد من ذي الكانون ثكري ورغوم يتغيضو سكلون الليم وين نمول سنة القيم يحشى ثيوغال تزاد من ذي الكانون يكري ورغوم يثبرغ وسكدك تذرين سكري لك راك لكن سنما المغار نتلاوين يمنى ثيمين سيركوم نكينين ما تجي ضعف نكينين ما تجي ضعف ورستيلي غوريتيلي ذي نسلم ما هوين يثبغو ذكوني تسنقلب صربي غافو ذي يسوين نكينين ما تجي ضعف نكوى وذا مزيغ قبايلي ثمرتي مولانا النار ثلاث يما النار الحين تلقى الشناوينا في الضواحي الزكوان نرى ثمرتي مولانا النار ثلاث يما النار الحين تلقى الشناوينا في الضواحي الزكوان ورنقبل المغارة ذوك خثاث الظهر ذوك سور نسعيض اللي ونسعيض اللي ذو الزكاة نكينين ما تجي ضعرف نكينين ما تجي ضعرف ورستيلي غوريتيلي ذي نسلم مهوين يثبغو ذكوني تسنقلب صربي غافو ذي يسوين نكينين ما تجي ضعرف نكواو ذا مزيغ ذا قبايلنا صح شحال يخدم دابا الناس شحال يخدم
Thank you.